ka school kituan parenting. Okay, te yamu mana ipang kakairata ay chungol kowakan. Ap topic may i-focus on how to bring out the best in our kids and others. Okay, yamu mana child pang kak sawasan ay child Serihkan po child bring out the best. Ne child Serihkan kan kak kilangatan tame utan arail tame Kauno kiyang rail. But that's the best. Sambawach pang kiyang kichel song koy. Api panintangok ma kay teken status in sambawach. Standard in sambawach is not the best. Okay, pueki puksaro kasaliyang siya kakulawatak na Ecclesiastes isake o isak riau. Kasaliyang siya song kakorusia are meaningless. Pueki rapang suara la. Me pacho me forever, me permanent, wasamek chakokola, yeyiren kauno. Orimek chamen sa wasak ya chakowakan. How to bring out the best from our kids and others. So ayo, i-share ang kichail. Okay, i-share ang kichail. Me kayong kasampal, mamanay bangkak, sa wasanay Serihkan, parantanti yarata Israel. Okay, the best of them Israel. O tatanki. Tama coach kiyang rail. Kayo yanane accept their uniqueness. Completely. Yanane ali rail ta. Anane asa marapo waksangya. Anane asa memia pain a rail. Ari kayon topic me yo kiyang kachal. Ayo. Okay, panangin topic ko. Sohng riau lalame achal enemy ta achal munchichiyo ye chapel. Okay, genanchi yang kataki po eter kasaleta the uniqueness of our children. Are may ilki yang chailayo ye comparing. Niya sa magchal kan chapta kaparok yang chal pinmiminan sampah may banda sampar riya isak sa malaro, sampar isak limao sa malaro. Kukilang mo man mamaurenay sa watch. Chal pinmiminan sampah mautan comparison. Laut sang tak Sohng kaparekiong man laut sang 10 years ago. Okay, why? Porque chaliminan sampa world of technology. Okay, technology mamiya sa watch social media was a chorus. Okay, maka i-post kilalan ngoy ay panaynay kapil post kilalang. Okay, maipil saminan restaurant kila limaw i-post posan ki having good time kapil post kilalan restaurant when may sakapa. Okay, maipil post kilalan ay songkan may wiewiahn tatak kapil post kilalang. So child mimi nan sampayo tanan iray-rew nan sampa watch ma song chorus tuwachak chay malan comparing. Arya ka isang kawiwiyasang na mongyong makalakal mongyong ang peran the way people receive it. Okay, epil create me coach nan arail mongyong the create me coach kawiya me coach ni mongyong makalakal pongya epil create me coach na mongyong mepil ipil men yang kasaleta me kay teken kokelep me poy tata mimi nan rairan po ipiliang. Okay, so ikas ko siya me petata comparing aranach iman ko sayang kichel me pet conforming. Okay, nilo kayan why conforming nilo mawewe ki people pleasing. Oh wow, people pleasing kawiwiya me coach po ki kakasampal kita me aramas panintaken niya dame aramas pan kelangken niya dame aramas pan matawakan niya. I-conformingan mo. So, sang riau ma child enemy te chepel ken kataki ken kichail when kawehla dame kawehla is kichail kawehla dame utan kauno kiyang kichail pag child ter sa salata ne child Serihkan en ter sa salata dame utan special rail sang ren coach Israel ren kauno the uniqueness of them. Okay, ay machepel ken kataki comparing or conforming. So conforming ipang wata ko ang kicha lokayam pompe we when conforming
nan Roma isak riau, ira chiki riau tana. Amai Roma isak riau. Kumail ter kahlamangih, wiewiahn and sampah. Wow. So conforming ye kahlamangih. Kahlamangih ta wiewiahn and sampah. Oh, this is interesting. Ya wiewiahn and sampah ye tame ko saya conforming palilaw tamiminiacha. Kichamen wiya me coach mepan appreciate mepan kosampalang mepan alalta sang nan masanaramas sang nan awanaramas akcha sola kosampal kita me coach masanikin kicha kichamen wiya me coach mepan please aramas apsucha please kauno ari menintangok me ainso eo mekepan koto ki me coach po en mawang aramas en lingan nan masanaramas en alalta re naramas rawialam coach. Puksaraw kasaleyang kichay. Okay, kakak pilincingiti tek chapang watek nan Rom. I mean nan Rom chapcha watako. Chapang watek nan lapimpatak. Lapimpatak riyaisak tuwaw. Ira chiki riyaisak limaw. Emasani. Mekapar punot kita me aramas chikan lama tuan kowe. Ap makapan liki Kauno kapan salatak sang apwal. Or kayo ni rame men yata no kawehla kicha. Tana makapar punoti kita me aramas chikan lama tuan kowe. Main ko ekapar po Sohng me conforming, people pleasing. Ime kan wiyawe kakota me coach pueki tame tan mawang aramasakan te mawang wok. So Sohng makapar po imek chakong yang necha Serihkan. Te makasaikin cha yang nom Serihkan. Akakanayang pokete yang nom Serihkan. Okay? Check and worry about what people will say, what people will see, what people will think about us. Or it can turn out kichamen tuwe cha meche yo. Okay? To be like somebody else. Or makchachban kan chok ma okay pa ki makchakan kiti pressure upon necha Serihkan. Chakan pulpo necha Serihkan. Kichakotaki necha Serihkan and we are me coach. And yang minan me coach, and yang sangsal ke me coach. Why? Pagkachankak look good. Kachankak look good. People pleasing. Atachankak mau. Rena ramas chikan. Oh. Pamprong kapretong chanan rom. Kuleti rampungka. Proverbs, lapimpatak riyaisak tuwaw, riyaisak limaw, o nan rom, ira laut isak riau, ira chik riau. Masani wasaw kichater, do not conform to the pattern of this world, the standard of this world. Kater kahlamangih, wiewiahn sampah. Kater kahlamangih, wiepan sampah. Ya pattern of this world, ayan world taray standard, sampah tamarakan ya kilkilang, ya kahlamangih ito wiepan sampah. Sampah kan kilkilang status. Status is cho against school, pwede ngoy iperan ki school, ngoy sarin school, pilkin ipilperan ki poita, ang sa may kun kotoki may kocho ngoy poita. Okay, ang poita, es siya sa kanakan. Okay, ang poita kakak take pride, kakak peran ki, kakak pepol ki. Apa ang poita kay tekin kakatotokan poita pakan siyay ki. Nanciyang matawapong. Kapoita po kakaasa. Makisakis makoach kiyang ukan. Your uniqueness. Kakak reach the highest potential. Lalta kay Leila. Makoach kapikuk talala. Nanampoitan is for His glory. Kapang kalingan nakita coach. Ang poitan kay teken po kapang siyay kiyang mecheyo. Lapo poita kay pipang kotoki po yan mipo. Lapo lel mo ipilpang kotoki na Serihkan poran pil chiyang sang. I matamataw mo na chel wiya me coach mangi ya chel matamataw. Amen. So sampah wiya pang sampah ye status.
Status may ye tama ka kotoki, tama pa behind your name, tama title. Okay, tama nam degree, tama title, ko mekoch, standard in sampah. Wiepan sampah. Memia ko mekoch. Wiepan sampah, mepitata so status, sex, academic, okay, mepitata school, mepitata money, salary. Oh, glory to Jesus. Wiepan sampah, may inta sex. Wiepan sampah, kakak practice kimasa ramasaman, mimiyang ramasaman, terma skopopot, pagkasasama pa melalang ukteso. Okay, practice. Mimiyang mas kuma practice o kung kapopotang more. That's the lie of the devil. Wiepan sampah. Ay mapuksaramasan niyang tiyanan rom ay sa riau. Do not conform to the pattern of this world. Okay? Kechater. Wow. Kechater kahlamangih. Wiewiahn and sampawach. So ime mang kakilakakang chaya wiewiahn sampawach. Wiewiahn sampawach. Tami kasali tami tintan ng kapan. Niya so makamanan. Kowa miya coach. Kaman sansal kame coach. Kaman title. Kaman degree. Kaman kasalita me kakaiten mamal. I-status in sampawach mo kanan. I-standard in sampawach. Wiepan sampawach. Amen. Or it can turn out to child parents. Makin kotoki ni chay Serihkan. Ren look good. The ren wiewiahn coach for parents and look good. As such a fair, kay tekan kupuran coach, kami yung ngay pang katenki, sangkan magcha wiewiahn makay tekan kupuran coach. Amen? Ria problem, okay, the problem is, nature Serihkan unique. Papa nohno, i problem, kechater mold, nature Serihkan and tuway kecha. Keter kotoki, nam Serihkan and tuway yuk. That's the problem. Kechana na sa nature Serihkan special, nature Serihkan valuable, rakasampal, keter kotoki ren tuway yuk. Keter piraray seli ren tuway yuk. Keter sisitay banta mold nilo kayang pompe. Okay? Poren tuway yuk. Yaramen itungong rail ren wiewiahn coach poren tuway yuk. Ipanintaway maniyay so makawiwiang nam Serihkan ma, so cha limpak lala. Nang kayong korensya isaksilu, limaw, tana love doesn't demand. Limpak so cha can insist. Limpak so cha can itungong. Kahit yan limpak yung mo. Ariyan so koros may imang tiyang quality sang pa so koros magchawiyang nature Seri, ay magchawiya, we're pushing them away. Karonger Serihkan na kakinta. Sarichocha mapilkininta, I cannot be myself. Chukak pain, asucha kon, asucha tuacha asa, kilang te matawa me kak, pain, anis I cannot be myself. Pwede kita, songkan mara kotokotoki, songkan mara wiewiahn. Wiewiahn me coach po. It's for my parents. I want to make my parents happy. Are Papa nohno ko ikameleleme nature Serihkan anane irentiarata Israel ren Kauno. Ipuka me coach kiyang kecha makachakak sa wasa ka nature Serihkan. Kakairailta ren Kauno. Kakairailta na limpakan coach. Sa wasa Israel poran ka kosa o kairta tiarata asala met rakapikipikta rasang Kauno. God created them in His image, in His likeness. Ak chachibang kotoki po nature Serihkan and tuwecha acha image
the acha likeness. Kachaki kisang tawan coach. Renay cha Serihkan. Amen, amen. Imam prong cha sair wasame ikasampal ki manay cha Serihkan kenpil kakenrongasang rapil keninta I cannot be myself. Porque my parents want me to do this. My parents want me to do that. I want to do this to make my parents happy. Kay teken limpak yo main ko. Maimak chakan wiyang ni cha Serihkan. This is not love. Okay, kay teken wan limpak magchakikian ni cha Serihkan. Ni cha Serihkan anana wiya tamara wiya pwekarapanasa. I am doing this to make my God happy. Once mara connected mara asa mara wiwiya sangeo pweke for His glory. Ibang tao magchasyana na punat kami coach. Ni cha Serihkan aral pa nasa Israel coach marawya papa. Israel coach marakau takya. Kasyana na punat kami coach. Nam Serihkan ni minan good side under great protection. Puicha marana na trentiaratan. Coach kapikrailta. Tuwecha Coach kasampal kenrail. Coach mentatong kenrail. Coach pakpakay rail. Nechay Serihkan anana sa isma pan skuli ken rail mo. Kachayal pa pa nohno. Pan sawasaw ken rail. Kawait ken rail. Masanan coach. Ayatuan ma ischuma maurang Kauno ayap nan nanchin pusang na Serihkan. Iyay kapakap menom Serihkan pampil watongo kemasanan coach. Apo kenapal. Okay? And it's foolish. Makascho. Mamaurang Kauno. Kamamaur kayo maur choror. Wiewiahn sang choror, akaputingong nom Serihkan. Okay, that's not love. Love so can demand, love so can insist. Limpak kan kosang ni ngoy na Serihkan, saban ew kupana, saban pon kataki, saban minimin kupana, saban open pana, saban understand one another. Ani kupil chance and share. Asa tama naman waksang ya. Okay, so may baninta ngoyay boat night serime paman kich karusia kich me wanaman we are all unique kich karusia wakpasang arya bilbanapal kan songan wiyas me coach me ang me wanaman naman chan kiusang amancha special na niusang unique na niusang arbanay nay papanonok chel kak be creative chel kakosang Momona chelpa nurture, momona chelpa napali, kakairata po Serihkan and practice, practice tame, practice o kairta, nan tame aray unique, tame aray kisakis, tame ramaulale, tame reperenkian, kuchail papa nono kak sawa sa Israel, puwekran kilangata, tiyarata, Israel chapter practice ki. Okay, Sohng kay kakakwiya, ngoyay po ti masapilkan wiyang night Serihkan miach family time miya isaw yo came to a point mon when years ago mon lockdown and COVID wiyawi second anki family time ach family time is very very valuable precious kasampal sang koros pilalach ministry ang Kauno wrong we paninta ministry ang Kauno, we work at service. Okay? At service kan, tatawang kan masakunuyanan, tatawakan Kauno, okay? Sa inaukiti, nan pungach ang night Serihkan, masapan sacrifice ki, pakeo ng wikeo. Agan nialam. Nialam karo sa kasaneti so chisangeo pang kasapungela. Elel mo yung sampareo to sampariao. Masawiyaw ikilang me, lapalana sa wasan nanach mamoran at simpanay na chik-chik. So tama sa kunmuya, kiyang night Serihkan aman po ki nialam. Nialam mo, mawiwiya. Anything me a plan, anything, anywhere me man white kichla. It doesn't have to be as chanane and expensive as chanane and Penny ban come up with the plan, come up with the payment, come up with the so rakan ben rapaki kataki yata
make it special intayang kich, okay, yach magchalbang wiyan. 1935 so chorus aray ramao ki something fun. Mga ko wai kichla ng fun factor, mga ko wai kichla wasang kamatong seri laut ko, kisir laut prefer me coach me Monte Casto prefer more talking the yeah, and so nara shirong kich. So sa nek pasang na mancha pananiki euran. Okay, bueki matawa makich me wanaman. We will come together Koasoanedieng their own uniqueness. Apana pala ko ipak kanapaliala me wanaman monti ang so choki songa naman cha waksangaman aman cha paninta mo ang parents bang kanapal apaliala. Pa so me kichel kak mo ang kich sa kilangata mo, okay? Aman naman ni Rael can take that responsibility. Aman naman pilela miach turn. Mianay po to turn, miyay turn. Okay, ranech ay yach magchalbang wiyan. Amen? Orisong ko'y cheka kuya. Buwan sawasan ay chay Serihkan. Apay sawasay Rael ran kakilangata. Tama rakoyak lala. Tama reperanike. Tama value Rael. Rael koyak. Kader melaw papanono kader. Songan men berer. Kader songan men kotaki. Porang tuwayuk. That's the problem. Kapan sawasay Rael porang tuwecha coach. Renasa me coach kapag Rael tatuwecha Kachipan men ran wa likeness and image. Kapan men nam Serihkan and tiarata oasa. Maraban tuwecha. Achel papa coach. Amen. Amen. So irampok si lume share man sanga chiman kan menlaw aleti. Okay? Nan lapimpatak riya isak tuaw, riya isak lemaw. Nan romo isak riau o nan kayong korench isak silu lemaw. Do not conform. Kater menintant nan masanaramas. Nanawa naramas. Kater menaramasan pong genog. Buhay so magchapan mina nerya mo. Aramas ko wiyalara chel coach. Rawiyalaris magkakayong kasampal kiyan. Pawiyala ang coach. Kecapan menintant ren Kauno. Kecapan men wiewiahn koras pwede chan please Kauno. Coach and parent. Akay teka naramas and parent ki. Oh, praise the Lord. So ipang prancha ko preyang atcha goal kechater men mold our kids into our image. Atcha goal we will help them to become what God made them to be. We will help them chapan sawasay Rael poran yala teran lel taka Israel na coach kapag Rael ta poran wiya. Kapag nga coach. Amen? Imanintang kitsa menecha Serihkan. Kids are not things to be molded. They are people to be unfolded. Sohng chocha me uyami milala. Renecha Serihkan me pain kicha ime mentakri. Accept them. Okay, when you look into their eyes, when you see your children, nasa makakilang nom Serihkan, alay ta peran ki kapengki Israel. Sohng chocha mi ren nom Serihkan me pain ko nga chasyo weweki. Chasyo weweki chakil kilangan sa watch mo chasyo appreciate them. Mun kasyo kasampal ka kasyo char kita man nom Serihkan mi milala. Awi panintawe nom Serihkan pan euran kapang puriyamo iki. Nom Serihkan ka kasawasa ka papali Seriman me one day will be the world global preacher. May kakuya saom patapatak ang thousands and millions of people. Niya sa mara chiki-chik rami menan sangay saom param laleng kakaklangoy cha kalangata. Ima kami sawasa kaya cha puka sawasa na cha Serihkan. Okay? Kaya cha call kaya and help them para become what God made them to be. Kasi sa man ang Serihkan kapapali Seriman me kabilsa sa may pang presidentin a child way Iran. Kabilsa sa man ang Serihkan me pilpan the great doctor Iran. Arbak chocho kicha wiewiahn me coach me tesucha accept taman cha Serihkan mi milala arimi panintawe kicha melan putting them down kicha melan pushing them away. Pangkaryang Rael ray su chapan lel. Taka coach
appoint the coach kiyang rain. Kasi sa mga kasowiya apapali sariman me. The great prophet. So coop. Glory Jesus. So parents, ibang purang kakela kay kicha iwa ni much irampok silu me I Kauno patapwa and sawasay kicha kapachayang tami shirang kicha layo tuan comparing kichana utisang kaparekiong compare na Serihkan ang kaya ramas choror kichana no utisang conforming, okay, people pleasing kichana no utisang kahlamangih na Serihkan pilaman choror kichana no utisang itingong na Serihkan takot kiyang na Serihkan me coach po kita kichana look good. No. Kachapakong na Serihkan, kakairatan na Serihkan, sawasan na Serihkan, porangkak. Lalta ka ma-coach, rangkak asa. Na-coach, kasampal kan rain. Coach an ka great plan po na rain mo. Help them to understand and become the image and likeness of God. Coach kaping kicheltar in his likeness. Ein so magchel ko kwarta magchay su chaweweki akchel ban puye toto la sang Kauno. Ar chailan kak for sure na chel more na chel mongyong na chel fully confident as parents kichana na koyon kak kraisen uya Kauno pa na cha more. Kik ches chukak inta magchel wowa image and likeness of God. Tuwe cha Kauno, masucha irecha. Amen? Kareta papa nohno, yasama naini kisari, that's the biggest responsibility ever. Apanintawe Kauno, asama kakak. Kauno likiyangok. Coach chukak mo itang child me coach magchais chukak ko. Amen? So coach likiyangok, kan muya papa, kan muya nohno man. May bilkos kasi yangok, ka-guilty, puweki kasalara palinom serian, kanang kisari, mwen kanang kita sari ni so chautan matawa, akoy kin kasaya it's an accident, so chapilana pa, wen tiyang li all, end up nang kisari, okay, miya sangan irair koy, me aramas loisang, me unexpected, okay, ap kanang kita sari, ipanintaway me, coach, kalangan ng kachay. Coach, kinmakong kachay. Coach, pilon na patar. Nganan Kauno utan limpak. O na patar po yung pilsawasay kachay. Makamata-matawa that was an accident. So chapilana pa ay panintaway kan seek God. So pa yung coach pasangan matamatawach. Mamimirem. Epilwiyata lapalan barrier. Awiyata song laut ng pungan kuwo ng sariyan. Kakakbukit. Kakaklukur yang coach. Po coach pan makongok. Kauno pilpara chingata wanim cup. Mapan wato bonding, wato relationship, wato maula. Nampungan ko o nom sarian. Makapila sa mamiya nom sari kasay kapalipa kayo. Ipanintawi, that's your responsibility. Reach out. Reach out ang nom sarian. Rapakita yan nom sarian. Bakriang coach yan makongok. Bakmakren nom sarian. Chapta pali nom sarian. Amen? Amen. Coach man kamawiyala. Tama wala. Ikakas ko siya sa ang kapweki. Ikito lala. I nohno. Ikamelila makapiliyang wrong testimony. Ach panaynay. Kahit yan pala I nohno siya. Kaya bilang di Chucky. The founder of Kauno pata. Okay. May paninta anti Chucky. Karusya palilawat. Pilasa makakanrong Kauno pata. Okay. Makalapuya pata-pata. Kaskul ng Kauno pata. Kito ng sangan mamauran panay na yo. I nohno ang sampong riau. Okay, she was abandoned. Ano pulikiti, kokola. Or sampo ka koros, kahit ya kina, ay siya kami lamay no nakalapos siya pakpakay nohno. Apoy ko problem nan popod, problem nan panay na laut, kokola. Okay, or somper.
Sesuatu na sa isa chinono kalap. Chikita liriaman mapalita nono, pilapalikichta, iliyo ko mesekan inta nono kalap. Inta nono lelato ranach, ikalangan kiyang ko chara maur, pilnera Serihkan ara panaynay, pueki retreat kich, nono riamana chuta ang kakair kich tau yakin kich, naira. Okay, laulel po yung Kaselel. Ay sa may nanumoni kami la may share ray testimony pa kayo. Yap asota, isutanay nono kalap. Coach pilwa kita la sang chocho na nach maur. Ime kalangan kiyang Kauno wan limpakan coach manach. Sa pilpakpakelach nono kalap po, lukwari ki nono, miya kokone o magchay sa chakak tinay. Okay, coach makapakata o kiyang kichay lang uya panay na yaw. By blood, kasanetis mapamina niyo panay na. So once that connection, ay so maula wach miya, connection wach miya, coach will rebuild, restore. Liyo ka sampal kan kich, nono mispakpakay kich. Okay, miya maula yo mi kapinki, restoration healing wach, monach no kala pa apil masalta. Rikos ko sa yasang pagkapoy kiyasang, ren coach, kakakilang maula. Miya chikichiku ya kakayata may kenrong, aso siya pakpakach nono, miya makarenach nono, kalangan kiyang nono, mong yungan mak, mong yungan limpak, okay, coach, imay kakasayaki ay makinta. Okay, mamiya olayo na nampanay-nay nampungan kowan nam Serihkan, lukwaryang Kauno, coach ready, Count Jesus ready, when kakamawyala. He is our healer. He is on kamawyala. He is our deliverer. Amen? So, siya ibang kapakap, makarongorong, kayong step ko, kayong kak, pagtiyan kakuyala, papa nono, godly parents, pagtiyan kak raise na siya Serihkan, pagtiyan kak naini godly children, ipanintawag siya lukwaryang Kauno. Kiyang Christ ang maur. Pagchasyukak kichan we are godly parents without God. Kakak we are wanam nanchiyang. No we are maukan. Api panintawi. A temporary. As a chapan last. Ipil panintawi. Ekin. Poita. Ranech. Epilkin sa chapoita. A permanent. Mimeren Kauno. Mapil in the midst of problem. Kakak limbak. In the midst of challenges. Kasuchapaniteng. In the midst of nan ailapan songkan mawiyawi kakakpilata makabang pakpaka kabang makong kabang kasampalki kabang kanayong kabang kakairata kabang respect kay makan koroswan limpak isma limpak Kauno yamo manampan limpak makaunos siya mimarayam. Amen. So siya kapakap kakaklukayang Christ na namor may sangach bakren Count Jesus and kachlong wiyalam kaunam song kamor. Puksaraw masaninan kautial silur yaisak, rong ya chilaler niyam wanim, uya lechelech, meman marong nilay rich ngatang niya, ipan pitolong re, ipan yangi, sa pangkanakanach. Okay, we need that relationship from the Lord. At chabangkak pass down, chabangkak sawasakin ni Serihkan, and bilan the same relationship with the Lord. So, siya kapakap, uya ka kapakap watch pay now, lukwaryang Count Jesus, bakiyang kachlong, Count mo rialam song kamo. Count Jesus, kalanganan kamoy. Ilukwaryang kamoy may song watch. Puyasa, mangayaramas tipa naman. Iwatong kamoy ay maurunsak. Imempakmang kitipay koros, may wiyata. Tip kan koros may chama-chaman, tibay may bilmanokalar, ikamelele, makampola pon lopo, inchamu karati, puwek makapan tibay. Ranwach, ilukwari kamoy, Count Jesus, kamakongya, kamakaleyata, kachlong nanay mor, nanay mongyong, Uyala ay kaun, uyala ay song kamor. Kalangan ng kamukaun Jesus. Tatong ki ay mor,
Kamoreti nga namwi. Ngay sarawi. Mabang sawa saya. Sang ranwach kola. Ay more. And we are men sawas. O ngay kowakan. Tabilang aramas chikan. Lord. Pusan kalangata. O asata. O wawaitiki. Is kamwi. Kalangan ng kamakaon Jesus. Kapingkiyang kamwi. Umuwialar ay sang kamaw. Sang ranwach. Pilbang kukuladya. Amen. Kalangan ng kamamang sa may coach. Kapingkiyang kamwi. Papa nono koros mapiliyang yamay sang watch. Te mapilpulupulkan. Mapilwiya rongorong sa palang mamasan. Lord, tupukatang kamwi. Sa palang mamasan na kang sang katla sa riau. Apang koway kopong. Koway kilangan tayawasana na kamawla. Puro to kopong ay more. Lord, kalangan kiyang kamwi. Pwede kisa palang mulimpak. Ima kolokolach more lalatoran watch. Moitang kich. San kakiw pa na. Moitang kich. San kakrongorong pa na sa palang mamasan. Lord, kam kachin anoint panay koros. May pilapachan ni puti. Papa nono kan. Iyay kapakap. Ach more senso pa yang kamwi. Lord, send look into your word. Miminay sa palang mamasan. Pasan wiyamay sawas. O ang ach kowakan. Lord, poran kakosok langata. Sa palang mo limpak. Sa palang mo kalangan. Sa palang mo kawait. Sa palang mo, Lord Jesus, sa palang mo plan. Bonarail mo. Kalangan ng kamo, Lord. Ikapakap kila ach more. Iroti. Kawuti. Cancel. Kawehla. Lord, nganan. Comparing and conforming. Ikaw sala numaran kaun Jesus. Irati numaran kaun Jesus. Apach mauran wiewiahn sawas. Men sawas sa ach kowakan. Lord, rater tuway kich. Apran tuway kamoy. Kalangan ng kamakaun Jesus. Kalangan ng kamakaun Jesus. Kapayata papa nono koros. Kapayata Serihkan koros. Nan maray nan ranwach. Sa kiyang kamakaping lengan wow. In Jesus' name, amen.